Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to all my fans on the TV. It's the Betway Premiership. Mamelodi Sundowns 2, SuperSport 0. I'm joined by Siroka. Yes. Get team out of Palagamatlats. Lucky. SuperSport first half. Yes. Mutata mistaking your back line. Yes. College Pedia 10. Yes. Kubuchika Mushisha get before. Ubulate. Mushish is the best player. Yes, you did. Urlo 10. I change a game. I change a game. Akuna team. Kubuchari abanyaka mo. Abatle. Aba change the fixture. Bankishe mo. It's like a Pulukwane. When I remember. Tibo. Wait till young. Wait till young mecho. Ikasubuwe. Minanoko. Erugo wote chomiaka. Kuburise festa before the toma. Before Kane. Ko grille mo before the toma ga chomiaka. Ke part 1. Ko bla part 2. And askizo ro sinte petrol ke sa botsa bo sinte petrol wa tla Limpopo. Wa tla ka yi. Mina bala bala brami no magiana. Mara ntamala. So wena e one petrol isuka la itala. Yes. Koplo fire petrol bo le mrao. Yeah, move. O sa botsa ba So chomiaka. Wona. Nalona re. Kuburitse ka re ke to fa 3-1 or 3-0. Unfortunately ku tlotse botlhoku file 2. Mara re go botsa something. Ora ona G. Zone still ke team ya rena. Yes. Net coach no fatlile nyana ne. Mara bona mistake ya hae. Afa ka mfanula maharo. O bona SuperSport national thing. Yes. O bona ke. So So imagine ke ba thomile ka round 1. Ka first game. ke gopela ba championship picture ba utlise Polokwane. Awa Bona na o tlo bua. Arna go rile ke eng man. Ba ke tiba ka moshana. Arna go rile ke eng. Remember ke tla Limpopo. Remember Pretoria. Wala nda skukulu. Awa ya. Lebelani strategy ya Pretoria. Adumela. Ko betile mara ke. Aba betata betre SuperSport. Ke ite round 1. Upechile ka SuperSport. Round gite. Ya today ke September. Don't worry. Kupa man of the match. Man of the match. Robiro. Ribero nga mo fane. Mara kubla elebele mfano number 31. Left back wa re. Tseka mfano ya watanga. Ikotsi. Bona 100%. Thank you. Thank you, man. Thank you,